Dobro jutro, poštovani gledalci. Pozdravljamo vas još jednom na početku naše emisije. 16 stepeni je trenutno u Novom Sadu, dakle sveže i prijatno jutro, zato uživajte. Tako je, a za početak slušamo najnovije vesti u desku informativnog programa je Laura Vujković. Laura, dobro jutro. Dobro jutro. U kontekstu vaše jutrošnje najave počinjemo da topimo taj vrh ledenog brega. Na samom vrhu su najvažnije vesti ovoga jutra.